Predstavnici Povereništva Srpskog pokreta obnove u Boru u prostorijama Medija centra održali su konferenciju za novinare. Na ovoj konferenciji između ostalog bilo je reči i o aktivnostima ovog povereništva. Ovim putem bih želeo da se obratim svima vama, kao i svim građanima Bora, i istaknem da je ovo imenovanje od strane predsjedništva stranke za mene velika čast, velika privilegija, a istovremeno moram naglasiti i velika obaveza. Obaveza da zajedno sa ovim hrabrim ljudima i svima vama krenem iz početka, jer prethodno rukovodstvo, to jest povereništvo u Boru, nije ostavilo ama baš nikakve rezultate. Zbog svoje sitne koristi i svoje bedne akontacije svojih novih poslodavaca, oni su, ukratko rečeno, pokušali da unište Srpski pokret obnove, da ga razjedine, da ga oslabe. Žalim slučaj, nisu uspeli. Pred nama, kao novo povereništvo, je jedan težak, ali zaista sladak zadatak. Da povratimo snagu i slavu Srpskog pokreta obnove, to jest da povratimo ono što SPO-u pripada. Pred nama su, evo, i majski republički izbori. Srbija bira između 3 puta. Ja bih to rekao otprilike ovako: jednog puta i 2 stramputice. Prvi put to vam je ovaj isti. Put barikada, put Jarinja, put tajkuna, put malih i srednjih poštenih privatnika koji ne mogu da izađu na kraj sa krajem. Drugi put to vam je onaj ekstremni, radikalski, ali doduše za ove potrebe presvučenu, fino, krojeno, elegantno evropsko odelo. A treći put, to je onaj pravi put, put prihvatanja istine, kako kosovske, tako i svih ostalih realnosti, put bez kompromisa, put otvaranja dosijeja, put preporuka Srbije. Zato je preokret i potpisan. Zato smo i mi pristupili preokretu. Zato što vam preokret ne nudi laži, ne nudi manipulacije i trule kompromise sa snagama koje su, bar smo tako mislili, poražene 5. oktobra.